Ja sam Ina Despot, rođena sam 57. godište, stanovala sam u Splitu, u predjelu Varoša, loš smo stan imali i tako, živjela sam sa majkom, sa ocem, sa sestrom, brata sam imala bolesnog koji odmah od rođenja, par mjeseci imao, odmah je mama se zbrinula, ona se najviše zbrinula i odvela ga u Zagreb, u toj ustanovi, u stančiću, za mentalno to djecu koja nisu bila u mogućnosti da žive među ljude, nego izolirano. Mi bismo često putovali za Zagreb, išli bismo u posjet i tako to je, teško je to bilo, djetinjstvo mi je bilo tako teško, imala sam stroge roditelje, a posebno otac koji mi nije nikako omogućavao da negdje izlazim, da negdje negdje idem na ples, da imam mladića, da ovo, da ono, to mi nikako nije bilo omogućeno. Nego sve kako je on rekao, tako je to moralo biti. Prva škola mi je bila na Meje. Učiteljica nije bila dobra, nije bila prihvatljiva prema meni. Ona je mog oca poznavala, di je bio i tako dalje. I odmah me počela maltretirat. I netom bi me ovako, kad bi me znala nešto pitat, tako nešto, ona bi kazala ti to ne znaš. Odmah bi me ubila, u pojam bi me ubila i jednom, sjećam se, malo sam zakasnila i ona je meni uvatila lijevu ruku i bacila me niz cijeli hodnik. Dobro se slomila nisam. I tako je mama mi je vidjela da ja tu više ne mogu i onda me odvela kod psihologa i psiholog je rekao vaša mala mora ići u specijalnu školu. I tako sam ja došla u specijalnu školu i tu sam odmah sam se rodila sam se i tako sam tu počela nastavljati školovanje i onda kasnije kad se zgradila škola Juraj Bonači, prešla sam tu, završila sam za galanteristu i tako i onda su počele moje životne muke. Tata mi je međuvremenom obolio na bubreg, imao je tumor i ja sam sve organizirala da ode k liječniku i tako vam je počelo i onda normalno već sam ja vidjela da je on počeo slabije i tako nije mogao čak ni na noge i onda je, kako mi je rekla, zalegao je u krevet i ja sam počela onda voditi brigu. Međuvremenom i mama je počela lošije hodat i razbolila se i ona imala trombozu i ona isto tako međuvremenu zalegla i ona i tako sam se ja posvetila potpuno njima. I ja sam se svaki mjesec prijavljivala na biro rada, međutim oni godinama meni nikada nisu ponudili neki posao da radim, a mislim da je isto to razlog što sam išla u specijalnu školu. Otac je već počeo slabo mi jest, ja bi mu donila u jednu keramičnu malu zdjelicu, malo juhe, on bi jedva progucao jednu žlicu juhe i onda počelo slabije. 2.12. će sada biti 5. godina. 5 godina otkako je umro. Teško sam se privikavala na samoću i onda jedna moja prijateljica koja je, mislim, kratko živjela
sa mnom ona je doznala preko jedne prijateljice za udrugu Zvono. Tu sam našla svoje prijatelje s kojima se družim, radimo kreativne stvari, bavimo se sportom, sa boldingom, idemo u kino, idemo vani, u kazalište, u kino, prošetamo se i tako. I sa svima sam dobro, sad izlazim vani, sad mi nekako ipak drugačiji život nego kakav mi je prija bio. I tako, dobre su mi prijateljice Inga, Tatjana, Želja, svi su mi dobri, sa svima sam dobra, vole oni mene, ja njih. Najgore mi je navečer, voljela bi nekoga imat, da je uz mene, jer o sebe sam već bolesna, narušeno sam zdravlja i tako nikad čovjek ne zna šta mu se može dogoditi i lakše mu je kad nekoga ima uza se.